Angibingelele namhlanje ekuseni egameni likaJesu kuvuka udle wethu. Namhlanje abantu abakethu ngifuna sikhulume ngemihlangano lemikhulu kakhulu mbamba leyayikhona ebandleni. Ibangwa yini lemhlangano? Ibangwa kungavumelani. Kwase kungena tifundziso lesathi wrong. Kwakungavunyelwana ngathi sokwakubitela ukuthi vele kuhlanganwe kwendiwe umhlangano lomkhulu kuto discusswa kuphunywe nesinqumo ukuthi sigcina sivumana ngekuthini. Kwakungacali ke lokubita imihlangano ngoba nawufunza Acts chapter number 15 nakhona uyathola lokuthi kwaba khona umhlangano la kwahlanganwa khona, but ke kwakuyimhlangano lemncane le ngoba yayihlanganisa tifunza. But this time or today ngifuna sikhulume ngemhlangano lomkhulu lohlanganisa obishop icishe bonke umhlaba wonke egameni likaJesu. Ngeke siubeta nge-ecumenical council ngoba kwakuhlanganela bobishop bemhlaba wonke egameni likaJesu. Ngifuna kuvetela ukuthi egameni likaJesu inhloso yaConstantine bekuthi libandla lonke libe linye lihlangane phasi kwemthetho omunye futhi lifundzise sifundo sinye lesifanako. Ngiko-ke abebitale imihlangano lokuthi kuvunyelwana ngoba afuna ukuthi sifundo esitawufundiswa sibe sinye egameni likaJesu. Ngifuna-ke kuvetala ukuthi umhlangano wecala wamenywa la kwakungumhlangano waseNisia. Ubitwa njani ke lo mhlangano waseNisia? Kulokuthi kwakukhona indvodza le yayifike yafaka sifundo nje lesesehlukile. Ligama laso kwakungu-Arius, ilimember lale ibandla lase-Alexandria egameni likaJesu. Wafike yena wafaka sifundo sakhe lesanyakathisa abantu kakhulu, sasihambana nebonkulunkulu baJesu. Abethi-ke na Jesu akasiye uNkulunkulu mbamba, usidalwa nje manje ngilokuthi kwaqalwa ngaye. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama sikhona isikhathi la Jesu khona abengakadalwa khona angekho emhlabeni. Ngalamanye amagama ukusho ukuthi nje abebuphika lobunkulunkulu baJesu. Ngakho-ke le mfundiso yakhe yanza kakhulu kwaba nebandla abaningi labayilandzelako. Yabanga-ke nalesi phithiphithi-ke labandleni-ke kangahoba labanye baze bamchilite bamkhipha la ebandleni wabaleka wobhaqa ePalestine egameni likaJesu. Wahlala khona-ke lePalestine abhala incwadi, abhala abanye bafundisi labala egameni likaJesu abafaka lesifundiso sakhe. But bakhona-ke bafundisi labagcine bayibambile le nkolo yakhe bathi hayi nathi siyamlandzela Arius. Yathi indzaba sayibikele enkosini, so inkosi kayibikelwe ngale ntfo le noma ingayinaki kangako, but ayibikelwe yathi itosisita siyichache le nkinga lena egameni likaJesu. Kwase kuyahlanganwa-ke enzaweni ekuthiwa kuseNisia. Kwalethwa bobhishophi-ke labanengi ngoba bebayofika ku-300 labo bhishophi kanye nalabanye nje betikhundla letisetu nabo bebabitiwe futhi kulo mhlangano egameni likaJesu. Kulabo-ke bebakhona kulo mhlangano bakhona abantu lebebasakhumbula kuhlushwa kwemaKristu, bakukhumbula kubulawa kwebazalwane, bebakwati kubasemajele futhi bebakwati kushaywa nekuviswa buhlungu ngenxa yaKristu. So bebahlangene-ke lana basicubule esikhulu kakhulu phambi kwenkosi. Yayifika-ke inkosi ithi ayigcoke kamnanzi kanjani, igcokethe egolide idlala sifubeni, kwakumengemenge bematshela lugugu. I-rich kabi vele ibonakala nje rich kakhulu kangoba nayifika yahlala esihlalweni sayo naso sasigolden. Phela kwakunguye latawusherisha lo mhlangano egameni likaJesu. Wahlangana-ke umhlangano wathatha about 2 months kukhulunywa lenzaba ya-Arius. Naye usaqala lo mhlangano bebabaningi laba bebamvumela lo Arius, but ngekuhamba kwesikhathi baye bancipha-ke labantu labalandzela Arius. Sebabona lokuthi yathi le ntfo lena akusiyo le ntfo lena nje ekhulunywa nge-Arius egameni likaJesu. Base bambamba-ke nababona sebamchitha Arius, base bambamba-ke bamchitha vele bathi akaphume aphele la enzaweni yase-Egypt egameni likaJesu. Kodwa bakhona-ke labamvumela bathi thina siyayiva le ntfo yakhe nale ngephandle nje laba bengasibobhishophi bakhona labe basibambile lesifundiso sabo. Kwase-ke kuvunyelwana la ekutheni akube khona i-creed noma-ke sivumelwane lesakhiwako kuthiwa-ke yi-Nicene Creed. Umfundisi Dlamini anganisita kuloko akuqhaze, but kule creed leya kwakuvunyelwana lokuthi thine-ke simaKristu sikhola ini, sikholelwa kuphi. Lenye nje indzaba leyabe siyagcina iyagqumukela nje kwakungendzaba ye-Easter. Nayo kulenzaba le-Easter kwagcina kuvunyelwana lokuthi no akusuba nelanga leli specific, akube njengalendlela kwenteka ngayo namhlanje.
egameni likaJesu. Kule Nicene Creed ke lesivumelwane saseNicene kwathiwa naku lokutawushiwa kwabhalwa phasi kwathiwa ke thine-ke emaKristu siyakholwa uNkulunkulu umnikati imandla ke uyise wenkosi yethu uJesu Kristu nendodana yakhe leyodwa wehla ngemandla amoya angcwele wadalwa yintombi uMaria wahlushwa kuSaphatho Pilato wabethelwa esiphambanweni wafa wabekwa ethuneni wehlela labafile elanga lesithathu wabuye wavuka labafile niyakwadi ngeke engakusho konke but nje ngalowo mhlangano loyo waseNicene e-Egypt e-Alexandria kwavunyelwana kuloko egameni likaJesu sinaku lesikukholwa ke sibazalwane hayi lento letana Arius egameni likaJesu. So umbuthano ke walapho lowo mhlangano lo bagcina ke bamcithile ke Arius egameni likaJesu. Kodwa ke balandzeli bakhe solo ngiyasho sibachubeka babambelela kulokubeshido abekufundzisa. Bakhona nje labanye balandzeli bakhe bebavana nenkosi Constantine bagijima ke ngasese bayocela ukuthi ayinake lendzaba kambite Arius atobachazela lokuthi ukholwa ini. Inkosi ihamba ke yamlanza yambita yalalela ke lokuthi akayichaze lenkolo la iphethe wayichaza inkosi yathi akabuye ebandleni atochubeka nekulokhuzana nekukhondwa laphathi ke bakhona bebangathanda ngibekuse njengemphathi waleli bandla lase Alexandria bekufuna abuyele khona sonza khona Arius kwakungu Athanasius lo Athanasius wathi yena mina akungiphathi kahle vela ngimdzingi nje labandleni bomuntu lona kusibangela inkinga ngifuna phuma phele labandleni ngoba indzaba yakhe solo iyachubeka egameni likaJesu. Lokho ke kwabangela kuthini kwabangela lokho ukuthi inkosi ibone lokho sendzaba lena ukuthi ayikapheli le egameni likaJesu kangangoba laba bantu laba bebalandzela lo Arius ayibasima vele bathi cha sitawulimela thina sitawuhamba naye asikhweshi egameni likaJesu. But lokho akubanga kungevani lokukhulu kwaze kwaba khona nje lenye indvodza kwakuthiwa ngPollinarius yena ke abefundzisa ukuthi Jesu kahle kahle abengasiye umuntu ngalokuphelele njengalabanye abantu futhi labaningi bantu bamvumela kulosivele abengasiye umuntu bhaqa lo muntu lo wagcina ke kuncunyiwe ke kulowo mhlangano waseConstantinople waqiniswa ke lokuthi hayi vele Jesu kahle kahle uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu phinze abe ngumuntu kodwa ke futhi ke kwachazwa into le but ke ngifuna unake nako ukuthi njengoba sekuthitwe Jesu uNkulunkulu andithitwe Jesu uNkulunkulu kambe asuka ke mamonks ke afundzisa ukuthi ke Maria ke ungunina waNkulunkulu pheze kwaqala lomnye kumsindo ke nenkulumo lesethi Jesu ngunina waNkulunkulu kwejayele ke mina ngoba ngifundisa esikoleni seMaroma lokuthi Maria unina kaNkulunkulu baqala ke bafaka etishumayeleni tabo batshela abantu bashumayela abantu ukuthi Maria ungunina waNkulunkulu. Sekuvetwa nalokuthi Maria akazange enze akazange futhi abathole labanye bantwana kwaze kwachamuka lenye bhuti nje kwakuthiwa uNestorius bekangumbishop wakhona lapha eRoma eConstantinople yena ke abeshumayela nje lendzaba yokuthi Jesu uNkulunkulu Maria ungunina waJesu la ebuntwini baJesu ukuthi nakangumuntu bhaqa ke Maria ke unina wakhe la emhlabeni akasiye unina waNkulunkulu. Imfundiso yakhe ke yanza kakhulu vele kodwa ke mamonks yabanye nje babishop bebamphekisa kakhulu ukuthi athi yena akasiye unina waNkulunkulu unina waJesu la emhlabeni egameni likaJesu. Egcineni ke kwase kubitwa lomunye kumhlangano ke abantu abakethu ke egameni likaJesu totekwa mbamba lenzaba le yagcine ke lo Nestorius imlahla because kwasinakufikwa lapha kwasinakufikwa lapha umhlangano washeshwa wacala abanye bobishop bangakefiki ngoba kwakusegcwele lama monks kwakugcwele laba
labavuma lokuthi Jesu akasiye Maria akasiye unina waNkulunkulu. Washeshe wabanjwa ke lo mhlangano wajutshwa masinyane lo sivele akacoshwe lo Arius ngoba udukisa sive nakathi Maria unina waNkulunkulu. Emva kwaloko kwase kufika lokho emamonks kwafika ke emuva nabayimbo bishop babakholela la kuthenini Maria unina waNkulunkulu. Kwasuka kumsindo ke lo mkhulu ke sebathukuthelele ukuthi lo mhlangano ubanjwe njani bona bangakefiki. Ubanjwe lo mhlangano kabi ngoba kwakufikela babase east nase kusikufika laba abase west bakhaza umhlangano sophelile nabayicala ke bayekhuluma sebabamba wabo manje umhlangano kwaba khona nje lomnye babelapha eceleni lothi no Maria akasiye unina waNkulunkulu ungunina waJesu alamhlabeni. Basuka emamonks amdumela lo babe bamshaya akaphilanga emalanga lamangakhi bavele washona lo babe. Simo ke sase siyashintsha ke kwaba lukhuni kakhulu bantu abakethu egameni lika Jesu. Kwase kuthi ke kube nemhlangano ke lo bese uba khona ke egameni lika Jesu la wona wawuse eChalcedon lo toyijuba kuyijuba ke mbamba ke lenzaba le lo mhlangano lo ke waso uyancuma ukuthi Jesu Kristu unguNkulunkulu ngalokuphelele futhi ungumuntu ngalokuphelele uyafana neyise ngebuNkulunkulu futhi uyafana nathi ngebuntu bakhe egameni lika Jesu Kristu. Lokhu kokubili lokhu kukhona la kuJesu ngeke ukuhlanganise futhi ngeke ukwahlukanise. Kwanconywa lokho emva lokho kwase kuyamenye kumiswa umlayeto ukuthi kuvunyelwene ngalokho kwamixwa ke enkosini usale ushaya lokho kube ngumthetho wesive sonke egameni lika Jesu. UNkulunkulu uyafana neyise ngebuNkulunkulu uyafana nathi ngebuntu bakhe egameni lika Jesu. Busisekani. Amen.